Ole samul phatlani somni pakwa ni lai ni ani a tuntuma chuan Burma lam thu thar kan ngai thale dona Burma turning point a her chuak mek thil in thlak thleng le in thlak dang lam a om chho mek a sipai sarkar hi mi pui sipai te hian nam thlu kan tum viau maya chu a hnai to via vem ni enge thil thleng ti te kan ngai thladona ni Ole kan news siam te hi mania le chup vek kan ron ti chhuat thina wangin a hau tak zuala min lo support a min lo like sak ve ram turin kanin nge non le ani e Sun State China ram ria nam sipai pathum Three Brotherhood Alliance te an chena sa le a Burma sipai mun ma poimo an thunun treuto hei hi Burma le China in sum don ton na trade route poimo takpo atela sipai sarkar sum don na atlak niam pha hle ni in an soi mi pui sipai hi an chak thar khop maya turning point a her chuak thilin thak dang lam lian tak a oma Three Brotherhood Alliance hawin China ram ria Sun State a Tying Hills le Trade Center mania an lak nu phei kha chuan China po ameng ko ani bera China Myanmar Economic Corridors Indian Ocean thlenga hak aron zona tura drawback mutan lian tak mai hei hian a siama Burma sipai sarkar tur na sat zual pha a ram ria nun phung pa ngai normal si kau kir turina tur na sa a chan chu China in $1 billion a invest na infrastructure na tho chu mi pui sipain kong pui poimo an thunu na wangin a chol thup mai trade route an hlo na sata wangin Burma sum don na atla niam ngala Mandalay khopui area khopui che thiam rual urban guerrilla group te an chena sa hle a Burma sipai mun ma an bom dur mai urban guerrilla group tang rual te chuan tholenia Mandalay sipai sarkar mun bom chiam mai chu an mani ti ani thuan puang ong si to Mandalay AST MDY chuan thu puan an naya an telegram channel an ron posta Tholeni jingda ruka Burma khopui lian ber dottu Mandalay Madaya Township chimlam KM somni pali ahla aunglaya sipai le sipai do dal tu mi pui sipai te inkara inbeina na sa tak achuak tian soya Burma sipai mun poimo an bom ni in an puang Guerrilla ho hian operation an naya hian Sui Tangpan Golden Uinga bom puak chu Amarapura Township Ottawa Administration Office ate PG Tagon Township Administration Office le Chanmet Haji Township Chandoji Intersection Junta Checkpoint te chubom manga bei ania hei hi an mani ti ani thu an puang bom puak thom hi aring hle ti in Chanmet Haji atanga mai che pakhat chuan a soya Kandoji inkar kong pui chu Burma sipai inspection an nei phone mun ani thua soibok Mandalay midang pakhat chuan sarkar sipai sarkar nuaya tual chung en kol tu pol pisa regime local administrative office bompa ni apuak bok ni ina soi bompuak hi arwalin a thlenga Kandoji traffic point a ero chiat na omlo chuti line mun dang pahnia chiat na thlenga hliaman ombok investigation kalpui mekani September thlakhan hetiang bok hian Paul Hriat lo te chuan bom hi an lo ti puak to a Junta Internal Revenue Department Office pakhata sipai te enkol Mewadi Bank Wat Administrative Office le Electricity Office pakhat chu bei alo ni to tun hnaya mi pui sipai bei pui thlak na chuan Mandalay khopui aron nai tela Mandalay People's Defence Force chuan Mandalay region atanga Sun State ramri marlam Nongkhio Township Mel Somsari panga ahla junta hi an bei mekani Guerrilla Force Generation Z Power le No More Dictator te poin Mandalay le ache vela bei puyan thlak mek Mandalay District mi pui thunai na hnuaya National Unity Government hnuaya People's Defence Force Battalion pali chuan September thlakhan anin zom khom don ti an lo puang toa hei hi Mandalay Brotherhood tia kau an nia heng te hi he biala sipai beina ti chak tura din an ni min ol ngan ram ri athunun theilo wangin China ne na anin zom na atla hniam zel
Myanmar sipai sarkar le an mani do dal tu te inkara boinan na sa tak chuan an ram mar lam ram ria thisen a chuana sa a thisen chuana na sa tak a thlen mek lai hian then ram China chuan Paul pahnih din hmun inang lo tak a machon a dor angai ta a pakhat chuan remna a phuta pakhat chuan indona a buat sei thung pathian ni khan san state mar lama inka hai nei ngal tura China na ngen nu darkar tlem te ya Beijing chuan a sipai drill a kalpuya mobility border control abilities ramri thunun theina power nei na te fire power capability test te he drill a hian live fire mangina kalpuya ni drill hi People's Liberation Army chu ang emergency a po a in pe reng a in buat sei zia ti lan na ani bok October ni somni pasari a nam sipai ral thuam keng Paul Pathum Brotherhood Alliance in sipai be pui thlak na hlotling tak an nei fin fi ani atang hian mithiam tele helam chanchin hrezaw te chuan China in ma a Myanmar sarkar a thlop thu alo soi to chu kong danga a in thlak dang lam mai thai ni in an soina sa mi then khat chuan Burma sipai laka Beijing rin omna in thlak dang lam na chu Burma sipai sarkar junta lal ram ti top nan thutluk na siam tu ani thei ti an soi hetiang rin hlel na hi Myanmar ram chunga pro junta group te point an nei ve mek ni in na hriata November ni som pakwa khan sarkar thlop nam mangai tu in ti ta chuan Yangon khopui kong puya pung kho min Beijing in sarkar do dal tu sipai te a thlop nia an hriata wangin an dem zia an lo au chua pui towa sipai sarkar junta noya mi pui nor huai hot na a China ming ti lan masak ber ani na ani Myanmar a civil hruai tu pai thlak Aung San Suu Kyi economic policy advisor lui si internal chuan heng thil thleng te hi sang ni somni pakhat February ni khata sipai ten Suu Kyi democracy mangatlan sarkar an pai thlak nuwa then omram te nena diplomatic in lai china lo dang lam chho zel chu thilmak takani ati Myanmar sarkar hian thian tamma nei lova China chau hiram chunga dang lam na thlen thei ani Brotherhood Alliance at hlop zia soi ani awanga hetiang taka soisel na omma se China chuan hun rei taka tanga Myanmar ram chunga thil Myanmar ram chung thila in rol lo na policy ala zom reng ni in van tlang hriata soya tun naya sipai sarkar ne na China chu tun naya sipai sarkar nen China chu diplomatic inzom na chungchanga rin hlel na omma se People's Liberation Army atanga naval vessels pathum chu thotan ni khan Yangon pota security exercise nei turin an ron thlenga friendly sport match antela historical le mun rang to in culture lama inzom na lantir nan hunan mangbok maserin helna chu alian hle Brotherhood Alliance hian tuna an bei pui thlak na ang hi rampon atangin thlop tu lian tak tel lawin an ti thayan ringlo khopui somni don lai China puina tel lawin an la thei don emni anti junta outpost za som sari chuang zet an thunun thei don emni ma se an thunun to a Beijing atanga aru ka thlop na enge mozat omlo seng chuan heng ang thil ro pui le lian tham hi an ti thei don emni ti chu expert horin dana nia ma se Burma sarkar chuan China chu an big brother ala ni reng thu an soi war hle sipai sarkar thlop tu mi pui te chuan China hian Brotherhood Alliance at thlop ani ti in kong an zo hialani he thila hian thu chiang om thei lova rin thu le rin dan a leng la sa hle ti hriata thawme China puina lo po in hetiang hi mi pui sipai tang rual te hian an ti thei mang di chu mitam tak soidana ni ve bok China hian Burma a infrastructure bon lutuk India malak na sulet tura Indian Ocean thlenga China Myanmar economic corridor kalpui mek chu mi pui sipai chak chho zela wangin ma ala hlei thei lova China hian ponga puin sipai lam hi atan ngut lova athil du ber hlotlin nan sipai sarkar emo mi pui sarkar emo po ni se a project le asum don na akal tluan don phot chuan chu adu dan ber ni in nan soya chu wangin sipai sarkar laka a malak na akal hlei thei tak lawa wangin
mipui sipai te hi apui ta zawk mayam ni ti chu bias lo taka zir chiang expert te kam chuak ani evidence zongzong hian chu tiang lam chu akok chiang hle ni in Aung San Suu Kyi economic advisor Tarnel chuan a soya China thil tumbul pui ber chu enge ni ti kan hrelo na a ma se hidden game a play ni in kan hria ati engtiang che in nge sipai sarkar hi achak lo mar lam le ram ria engtiang che in nge mipui sipai te hi an chak Beijing lama tanga hetiang reappraisal hi China le Myanmar sipai sarkar in leichin na ti chak tu lungphum bul pui ber economic interest wanga ni arin om San State puma ram tam zok chu sarkar do dal tu sipai te kuta atluk chho zela wangin tuna chuan buaina chuak zela le lam poin he ram pani in sum don ton na poimo tak hi thunun tumin ram ri khopui le transport corridor poimo tak taka an thei to pan chuana sa thunun tu zok ni tumin an in beimek San State mar chak lama ram ri khopui poimo pathum chin sui ho lukhai le muse te chu avoi khatna atan brotherhood alliance te chuan an la a pani na chu an huala a pathum na chuan ram ri a China ne na anin kalpona pakhat chuan thunun ta ani Myanmar le China in sum don ton na tam zok chu nam sipai tang rual te chuan an thununa kumin financial year kumchan ve malama khan dollar luk la ding on ni vel zet helaya tang hian sum don na atanga sum vir vela om chutiang ani chuan mipui sipai tang rual ten an thunun taksi awangin Burma sipai sarkar sum don na ngong lian tak anei ngei don ti chu chiang reng mai helai hmuna hian mipui sipai ten an thunun ta ka wangin helai hmun hi mipui sipai ten an thunun ta ka wangin chimlam hlazok mipui sipai ral thuam keng dang te thunun mongla chau chu San State atanga China lu na khan poimo ani ta a chumira chua a ngong chu a theu neu vak don lo sipai council junta le aral thuam sum don na asum mu na bulpui ber in sum don ton na chu atop ti na ni heti lai hian China chuan tuna aram ria buaina om mek hi angai tu lo thei talawa a chan chu dollar tluk la ding on te la mason na na atho angong em wangani Sino Myanmar oil le gas pipeline siam na tur helai area hian akal ru maya mipui sipai ten tam tak an thunun mek boxi nen San State sarkar do dal tu sipai te malak na chu China chuan angai ven hle chutiang thil poimo tak tak te chu Burma sipai sarkarin ahum him theilawani chuan China le sipai sarkar Myanmar in leichin na chu asop rop viau mai thei chu inzom na chu atla chetak takani chuan chu tlak chiat na chuan sipai sarkar tlak chiat na bul ani theidona an tluk chiat na thlen tu lian tak ani theidon ni in helam zir chiang tu te chuan an soi chu tianga mun ma thunun theilo Myanmar sarkar chu China hian angai ven bik lo mai thaya a chan chu Beijing ta na economic interest poimo a chan don ai chuan emo a chan lo na tur tho pui dang a mu thei chuan chu kong chu a thlan nge yarin om Burma sarkar hian chu tiang mun chu a thunun lo ani chuan China hian engwangin nge a thlop rengang ti chu ngai tu tham takani Myanmar a civilian National Unity Government NUG Deputy Foreign Minister Mo Zo U chuan Beijing ne na sipai te inzom na nget tak chu atrul na aya tam ani ngai lo te soya a om zia chu China hian adu ati hlot lin theina atan adu angin inzom na siam mai ani China hian tlak chiat tira du chuan an elpui te hnunga thlop na ada mai thei niarin hmelna apun zel lai hian tuna chuan chu inzom na chu a cheme kani ti ina soi Myanmar sipai ro rel tu te kumsom nikal ta chung khan khovel ram dang te ne nan in kara hlat em awangin China lam an hoyanga ya ni ti in Mo Zo Un chuan a soi tunlai hian China le Myanmar ram ria kan ral thuam keng sipai inzom khom te hian zelen na du na awangin sipai sarkar junta laka indo na an naya tu emo ram tho pui le an thlo proxy an ni wang ni lavin an chak le a heti lai hian an hnunga China om ni in pro junta mi pui zinga rin hlet na lian taka omani ti in Mo Zo U chuan a soya
Tundin hmuna chuan junta rong dik tak arun lang ta a. China hian junta do dal tu party zong tenen inzom na anaya hunto ati. Tuna hian Myanmar buaina hi ram chunga thil thleng satlia maya ni lo tia chianga. Rambung himna le nget regional security and stability ang hung tam tak anay meka. India ang hung dan po a hreber tu chu kay ni mizo te kan ni. Myanmar hiram chak le ral thuam nei tha sipay chak tak nei angin hrelo ma ila. Ral thuam lama sang viaw lo ma se khovel ram ven himna na sipay le ral thuam nei ram za somthum pakwa zinga somthum pariat na ni phak vetlat maya. Sipay engzat nge an nei long sipay Air Force te engzat nge an nei Air Force te an nayem indaw thlona te an nayem ti te kan ngai ti te kan sui ho le dona ni. Myanmar hian mi ring veibel chenga chuang an cheng meka. Chung zinga veibel chen ni nuai kwa chuang zet chu puitling na thok thei ni in. An ram mi pui za asom nga pathum chu na thok thei an ni. Myanmar hian sipay nuai nga sing khat sa nga vel tun Burma buai ma khan an anga chu ta niya. Paramilitary force nuai khat sing khat lai nei angin anin soibok. Myanmar hian Navy an nayem. Myanmar hian Navy an naya. Navy te man tur ral thuam le indo na man ruapo an nei nual. Burma Navy hian long za somret pasari lai an naya. Indo long huang tau missile ne na thuam frigates hi panga lai an nei vetlat mai. Frigates thachang dol tu frigates ayate corvettes an ti hi pathum an nei boka. Tuin huai long submarine hi pakhatan kol bok. Long te kual patrol boat hi somsari pakwa lai an naya. Mine warfare hi panni an nei ve boka. Myanmar Navy hi Army le Air Force ayin sipayan tlema. Navy personnel hi singkhat sang kwa velan oma. Kan hriat angin Myanmar a hian helpo le rolra la che tam takan oma. Heng ho beilet na hi Navy tapo hian an tho na sa a. Myanmar tui pui ven him na an thok boka ni. Myanmar in Indo long an nei ho hi China atanga an lay ni tlang puya. Type 053 HI class frigates panhi chu sang ni som panhi khan an leya. Frigates a chuan hei hi an nei tharber ani. Hei hi missile kap chuak thei chi ania. Tin raider man thei lo Indo long stealth frigate hi an neya. Chu chian sitha anti. Hei hi India long an leya ni ve thunga. Long sipay teral thuam hi India le China supply an nitlang pui. Covell Special Force zinga US Navy SEAL thadzia kan hria a. Myanmar po hian Navy SEAL an lo nei ve reng mai. Myanmar Navy SEAL tia kawan niya. Sang ni sombor vela din khan ni. US Navy SEAL entona din nan ni vea. An training dan le in rail ball na po US Navy SEAL ang dewa kalpuya niya. Rolra la chete beilet na din nan ni ber. Myanmar submarine si engtia an nei nge ani. Hanbel chiang lok tiang. Ral thuam hi bazara bungro laya lay may chi ani lava. Aman la ataw thei le a. India pon tuin huay long Russia man hui chay chata naya. Aircraft carrier po Russia man nu. Akol thar atlak chu Indian aircraft carrier rin roll beraniya. Tun naya ama siyam a commission ta cha uzok ani. Hetiang Indo long man hui ang te hi hui viaw angin lang ma sen hual suat ngot chi an ni lava. Akol thara thuam that an ni thina wang hian a thar ne na hlawom dai nang reng ti hria ta tha. Myanmar po hian Russia tuin huai long kilo class angkha pakhat an nei ve a. India hne na tanga an nei chhona ni. India hian USSR hun laya Soviet siam kilo class submarine kha enge mozat an neya. Chu khol thar mangin an thlaka a hming po an phua thar bok. Tuna chuana ma kut chuak India hian lian zokin a nei ve to boka. A hral then nual bok. Russia atanga kilo class a lei chu India hian INS Sindhuvir ti in a hming a phua dang lama. Indian Navy ten an enkol reng thina. Soito angin na aya lian le thazok an nei ta ka wangin. Myanmar hena hian kumsang ni somni khan an hral ta ani. India rama long siam tu company lian Hindustan Shipyard Limited chuan he long thuak hian thlaka. A khol an chay tha a. Myanmar Navy te man turin Aung San Suu Kyi sarkar lai khan an lei ta ani. An lei nu hian UMS Mini thet ka thu tia a hming thlaka niya. October ni som panga sang ni somni khan awai khat nan pho chu ani.
Myanmar hian Air Force an nei em Myanmar hian boruak sipai an nei a tuna hian Air Force mi le sa singhi sang thum vel an om meka Burmese Air Force hi January ni som paruk sang kha zakwa somli pasari adin kha ani Myanmar hian indo thlona le missile engemazat an nei boka indo thlona zanhi somret pasari vel an kol mek chung zinga chuan fighter somruk attack fighter somni pakhat sipai bungrophur transport aircraft somni pasari an kol boka thlona khal zirna trainer aircraft somret pariat te special mission atana lekchua chi thlona panga helicopter somret paruk attack helicopter pakwa an nei boka indo thlona nga lama ramza somthum pakwa zinga Myanmar hi somthum pakwa na ni meka ramza somthum pakwa zinga Air Force chaklama somthum pariat nan ni bok Myanmar attack aircraft chuan vor ber chu nan ching Q5 ni in China siaman lak lu ania mi pakhat khal chi ni in Soviet MiG-19 zulzuya China in an siam dang lamani nge fighter an nei ho hi MiG-29 JF-17 Pakistan lam chuak te Su-30 Russia lam chuak te an kola helicopter zinga hian MiL Mi-2 Mi-17 te an kol Mi-2 hi Soviet siam ni in rocket 57mm alian le silai lian 23mm apai pon nge a attack helicopter a hian Mi-35 an nei boka hei hi Mi-26 thak tu ani Soviet siam thoni in Soviet helicopter indona chia chuan a thaber pol ani Myanmar hian indona teng main battle teng zanga somthum pakwa layan neya khovela somthum panhina anni armor vehicle sangkhat zasari na in khovela somthum pasari na ni boka lai pui khalson thei self propelled artillery somli anu son chi tot artillery sangkhat zariat somruk pakwan kola khovela pariat na ni nge Burma hian rocket projector zali somruk pakwan naya teng hi an nga phian mai zanga somthum pakwa layan nei zinga hian China atanga an lei MBT 2000 hi an nei tharbera ni nge a sang hi som pani som pathum financial year an lei khania Russia atangin T72 an lei bok kan han soita vaka Myanmar boruak tu om lawa thleng mek ti kan hria a mi puiten zalen na nen beiseina nein malam hunan thlir meka chuti lain sipai sarkarin mi pui sarkar chu apai thale tasia boina namen lawan to kani tuna barmaram chunga indona chu a in thlak dang lam mek ni in an soya sipai sarkar po achak lo tel ni in mitam tak chuan an soi engpo ni se Asia chim chakaram ho saber pol mi pui re theina ni boxi Burma hian azalen na nei le thuai se mi pui sarkar du om tak piang chuak wat se ti hi kan du dan ani